ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Step into paradise at Mausen Telang Nongwar, your sustainable escape into nature's heart. Hadin kenya kenta belami ke kubur halo ke jinsha be seng uba shan nang wajri ha ke seng VPP ubade ukertong MLA ke seng VPP na mairang ha ke election MLA araja apulai uba shan lang ulapin pau ye jingis ngau thamula ba kumno ke seng VPP ka be seng ya u haba ula dep ban mi na ke seng nadu bla dep ke election MLA araja apulai ba uloong ba imat ke seng kampat ngau tho ye ke jimut disciplinary uba shan lang ulet huru baka jimi jong un ka seng VPP kade halo ki babon ki mat ki ba umsngo ya hab henry kwa apart ban that media ya ka jingduna jong ka seng henry minta baka seng ka thadi u ha media omban se ben mi tangman pin sha ya ki pat ba Wang apa itu isti beliau ia kan hiu semua, berkau itu pada yang ada di jalan ini di mana ada di berkecing beseng no. Kepas nunggu aku balik ke isti ke poin satu kata. Ngarung saya kecili juga saya masih mah darwai dijemput berkata kalau ban kentiu jadi okot banyak orang bilang yang betul bermurah dia kacing telah ke berkat perdai menindai tangan kekim jemput jadi ini sok ngarung lah berkat kalau ke parti berkat ngarung sini ke PPP kepada ke parti betul mai yang betul bagi dia banyak saya lagi poin banyak dia lagi ki yang saya berkat bagi lapan saya dur yang kecewa kecuni. Hadim ketua mengenai election khabar sedang kejadian golong ba lakun menganggap kuat dan ke parti kebenaran inklusif. Kemudian ke parti kebenaran tang di cek jadi lo badai ke celah berkoi. Pada interview bani ko parti yang mau ngomong lakun kuat ke parti kan penjen untuk naik ke sau pungut ki candidate. Sebenarnya kelma tangkat pramut. De hal itu tong isi yang orang di betul mai. Ni menjual lang mau. Tekat barang ya nanti habis ini Kohnguh election Niang. Pada dia minta election ni iba ke parti kalau kaya nak ega bersedang. Nak ega bersedang ni kau ngai. But amar kita kenomrem dia nak election nampak asyik bermi. Nanti kot berboram bat tak kepuar pat nampak asyik bermi ngasi orang iki pakai telefon bangat tengah mak andon betul asyik ke parti. Demar bang rong sini ke parti room ni lagi sikit ho. Nak klaim yo appointment dia. Iklam kan kamdan kan ega kalau bagi soy. Na syuruh betul sebelum membar isi yang nak WhatsApp group. Dah kepor bang minggu dengan lek dengan pa sti kumno. Na syuruh verbal lagi dengan mak syuruh bentar. Mar bang apa ban trebe yak emang salah. Kan dah nak dulu ke parti. Tengah syuruh exit dengan WhatsApp group dengan phone iki. Berkata nak kan syah bang mak syuruh ni misi kemat. Kejimum lah juga bang misi kemat kedon nak di points. Kau ikalong bang apa bang syuruh apa yang di gue mau menglaras sisi ni ke kam. Dengan kuat macam apa yang dibuat dengan haban sedang juga kamera jauh bentar. Dengan mana ban mimpi markasi, marka jinglot ke bawah ni tadi mimpi markasi. Nah kalau terlalu orang mimpi orang kuat siapa dengan train, tenang lagi jauh kilo kilo orang bangin yang MDC itu buat. Mau ni lain marka kamera jemput MDC election. Dengan mundur pakai jimmy juga nak ada duduk masuk dalam election. Ini isu lagi parti. Ngangai berkata kalau di kejiran. Sebenarnya ngasngov semula pat balai bahadu bentar kawan-kawan dari sini besai. Bagi isu buat kejingklot harga VPP. Tapi nampak benkeren media pat balik intang. Jadi perlu kebetulan lang. Henry mesti pat nak lem juki kimlak benfuram. Niha pensyai. Kamu tadi bagi kuat benkeno. Niha pensyai. Balik ingat jangan mau nak VPP. Dan pun kini kipai yang bagi jangan nak VPP. Kau kalau kamu beriu wang latri kamu jom beli ban mandrai hit politics nampak lan dulu. Ban insurance new ikibek jet beriu bagi daily function kejangi ngamla dia. Ya kata kibun ki political party hari India pada revi jungiru kikio nomor baki wanra hit politics bagi sabotage kiwai dan kiwai lade. Hendapai kan dia duduk ke BJP ke sabotage ke Kongres ke pani itu exist new Kongres kan kiwai lade. Si kene ke parti ke jungiru ke baburam ke bangdon sya ke VPP. Ke pani itu exist new kiwai ban iya de kum diangal. Si kene ke nama on sofi ke jinge celah. Hajing siang ngarung jeli juga sign partai kalau ingin berkat hidup policy. Nanti mau campaign election juga kalau.
Mendai bandon iwe kena bantu iku pelik putih. Mendai bandon iwe kalau yang betul bantu iku bang putih. Kita di polisi ke jonga. Rehang dia mentah lah syakran be ke jat benril. Ngami ke polisi begitu yo bakon. Misi op ingin weng bam sap ya ni tapi kata ngangar usik deli jong sanima. Kap dia misi songset. Te banjele songset pun tu ngama. Te delor te kenor nam per dia pun kata rei mentang apa apa pensyai. Balik ke cenai na ke PPP. Kapan ke bawa pat kapan kalau. Ki ke PPP mentah lagi beliau ke perkadin pek ke dai ke atu ke political party. Ni ke sek balang. Ni ke sek ken hunniam. Pimla un pensyai kata. Nomor ki yang hagapor be ekran ngangam sui ha. Okey orang ingin simlut ik benta juga sek balang. Si ki samla juga dan kam menyo platform men trend voice. Paling ingin kini no iki. Kata ke di kom. Kaban. Mentah dapat ikum ka ken hunniam. Hagapor be ki ik reservation policy. Yang orang ni hapan berom, ye kebe ki itu. Ya pelong jing dua itu. Dak bo berom ma, ngai dia lah sana ke balang presiden. Ka bom dei go shungshet. Ka balang presiden ka saindor ke jala ke jungi. Dia bagai puli ka peti, ka kwat ka kia ka klengko adu mentah. Badai tak mengi balak ban saindor ke jala. Ni menang kha menden ni ko tak mengi kan saindor ke jala. Ni kai ki bro ka jing jai jai. Dapat ni kai ke beliau bagi beliau kimi nak jikai jingi kwa ginong don na kwar hang dong. Ada dapat benta kata jingi jat beliau iu kata do bagi tin sama kwar kimi. Ban chukain stait dot ya barok kiwe ki bakrasian ni political party ki bami ha ki jumpa jumpa kan. Ban ni bagan ni ke jingle jong PP balai gamle shwa ke election. Ada ni grand ni ke clean politics. Be shwa election ke. Hajing shari kam don hok si ban be nga. Ngala pi laslam lo laslam don ni shwa ki. Balai mentapi kuat populariti menong pi bidi ko hok ban bet igi Stait. Prah jong ke chat menong Khasi jungi. Upe sisa igi Stait. Prah jong ke PPP upe igi bomlong ki Kohnguh. Ki ba pen i ba kani komlong. Ta ke bobolong. Mentang lagi ke parti ke jong pi bila ban bet ke bangun. Bila ban bet ke bangun ma kani jing kersan jong pet ba kala jurna. Bila ban bet ke bangun kani ke parti ke jong pi. Hari ke bangating kalau mereka kani jing sarong ke kiyo. Jarkat Pio ya ke bor ban sensyar ke jala. Hatu tang bekerja saya ke PPP be tok dan ke jala ke jungi. Long bu kum kata saya perkat. Tang mar bakikan persya ipin be tok ini ke jala. Kan nungut beliau ni syong ke jala ke jungi syah dia buat. Pi ke saya perkat kalbu ke jimai ke jat beliau jungi. Jing syah nampak ban bos kata. Pikran nomor pikran ni ke gesti. Mentah jing syah ke lagi orang ba. Kat do nak mi ke gesti ke news. Klampuan yang ngatang sikol ru. Kali dak beberapa ke parti BP kampung ke balong well organized. Pion bah disciplinary action. Ngai mat tangi di gentian lagi pas mutu. Haba ang disciplinary gumbat pide ban khot ke yubreo. Khot ai shokos notice. Wan yang kan pi shep pi ke gine te pile no. Kata ka de jing sha shop nte. Shop ai expulsion notice last. Khot ke yekran pe ni shep pi social media ni yemno mustna. Terpilih ni continue ni ihap be di parti. Hari benda beliau kemudian benda sebagai parti nak praktis penai dan ada election benda sebagai kostas kan ni kau pau syai. Kau ini ki strategi juga PPP. Pi after election MLA berpenki kepada bak kita reservation policy. Hadir ketua market demi election kemudian ki perlu membership. Ki perlu membership berpenki kepada bak penyegeran ke PPP. Ngali ada muta ada kita di membership ngampat sign tangi ke paper membership rule. Ngampat yo tak appointment dataru semua thamala ke terekam di so called intellectual. Nang tam dapat nada election P ke dalam election MDC. Ban say the way candidate ni hap sabota syanga. Happen isi ke partai umni rom sneo. Kenapa bagi broken pilot kenapa umni bagi say bagi baba babiang dong. Nang kam balik kam ta jingsha. Say game lele. Kani ke plan tentang kalau ban sabotage ban bagi beliau kenapa bagi beliau ni keren ke PPP. Kan net MDC. What is this cheap politics? Keren sih yang jenge jogi longi bedok kat nungut ngilak ban weng ngilak ban aikam ni sama ke jogi benta kilong kom dia male. Benta ke kam solusi kalau bagi pat ba jong kami kasi jogi ila syai alam bakla ke weng sai perkat matmai. Jar wele persya ke PPP. Udah anti jat benreo. Jar bekersian ikut parti di puan mentoy. Dari pat ba gimbuk jeng kali donation bagi parti PPP. Kalau lum berkatakan nungut collection school yang ikut suat yang donation. Kalau ngut kelak ai sengkam igi samla.
Kata dekat politik orang ngarung rung macam hanya cek dulu. Saya ingin nak menteri jalan lagi dan kebidenti. Tang ketap ti bagi duai. Pi long lagi kebidenti tang bangin syak tang syairo syak duai. Ina aku kan saya dor ke jalan kecuali. Tengah ngas sebab orang ni ngamdan dia yang buram rai kecuali. Fine lele. Na buram rai kecuali. Ya rai kecuali benda ni le. Pi pada kami aktif kecuali mulai semua tanah. Lagi sebab tang gawe. Nong tang gawe. Kinong tu kini rak dengan sulai ben dawa bisa. Don rugi priok berak dengan tien ke jomblay ben yo ekapor. Iha penung siap pun ki pai ban nong chong sno. Senang pe bepi bele. Ni nak beli Stait beli squat ben divert ikut berkat. Lingbau Stait usai ujung tung beseso. Film Stait di tumpang le akut senang de. Ekapor baga PPP. Kampat don beri krok leng-leng. Mentang balas ngusarong labuan. Be. Fine. Kan ni ke penpau ke terkulau tapi job tang sangun. Pan yo ke buat kan ni je sarong. Dalam job life dia buat gue la sen charge post nam den naik radio. Tengah squad pun berkata. Mangingi mi sai sai ban bah. Oh ini juga juga dia bila pan kor. Tamang ya kan pa isya. Kajing siang ya kan. Ya kan ni ke kuat mengaku apa pensai sih pai ba. Kan ni ke kuat mengaku. Jadi ha ban tray ni masalah. Yang tei ni ke jadi rezeki om dah jing sok sih. Yang tei dengan jai berjungi dan mungkin tiup ki sama berjungi nak yo kam yo jam mungkin penseng kam ki sama yang tei dengan jai berjungi dan mungkin yo ek hok pulih ki kon suat ki kon rangli yang tei dengan jai berjungi om dei dah mungkin pen klan parti yang tei dengan jai berjungi dan jing tip lay om ban pen tok kelmar ki wei om ban snu hok tangel de mar umdon bo hok om ki tip lay umdon wei umdon bajana umdon wei dengan ni kita kubur ma wa on fa shaboro ki nom chong snom jongga brim nyap to jungi yang ini tei ni cakap begini, om dah kena hysteria, dah jing shock chat, tei dah jing smoto, dah jing sempang berkuat berkat, bagi ni don tei yang kena cakap begini.